دموچا و بخیر به تماشاوان هجا هم بخیراتن برنامه دیروکامه ایرو میوان کمی هجا حوالی من 35 ساله لی از بخواه زین نکارم بحثی بکم جبروی که از بجم برای او بخواه بده ناس کرن که کمی هجا زناری خامویه که زنار تو بخیراتی كلك سپاس ساعة مالاتا وكي ما قلت از يعني تمام بود باش ناس كان لي بكاربي مثلا بالتماشاواني كو لدربه يكون نبيسيتا ناس كنت خو بدي ناس كانت زنارج كويه لكم مزنبويه تشخونديه تشكريه جكي جا عشيريه از جويران شعريمه بله لصالح 1905 ده الروج ومهنة راسته لصال راسته لويران شعري هاتم الدنيا جي عشيرة تشوفا جبرا خامويامه جبر ويجي ناوي من زناري خاموية من مكتب قد نخوندية الجبر خو خانو نويساندني فير بومه نويسكاريا مجي نلويران شعري لي بشتي از دركتم دري وليت لوي دري از دست بنویسکاریه کر حوالی ما لدر و هبون دست بکی ام 1907 نها مها 12 از درکتم دری ولید بری گذر در وی ولید بجم بری وی خاصی زنم مثلا تو چو آنقره بری کو بجن پارتیا کو تی پاش بحث بکنم بجن بری تکلیت بکره ابو هفته و 3 4 5 تو دمیت چه ذکر یا من دست بکی ده میلا که من کردواری هم من جستران کردی حز دکر چتین کردی حز دکر انسان کردچی از لویران شهر چند مال باته بون از دوست وام بون چون باوان وانا بهتر مشکین و دیری کی بون مرد کانو بیجی که تاثیر کردیاتی جی بریا دیری که و مشکین آتی ویران شهری ام بیجن مشکین و دیری که ویران شهری هم پرانی وان کرد پرور بون کردچی بون دوست برزانی بون برزانی حز دکرن به وی مناسبتی دانستندن آمه بوارا خورد بو و کرد پروری آمه گلک کفنه دی سالین بری هفته دست بکر ایجار لویران شعری وقت خزاین دن چپیتی او پرنه کفنه بشتی سالین هفته دست بکر لويران شعري سالين هفته و دو هفته و سه وقت العامك لسر سينوري جيلان بناري هات چه بو قالك كرد هاتون كشتن قاچاقچي ده فيلم يولا جاو كرن دور ده ميتينگ هات چه كرن و چاغي ددقدا انقره نه آوا بو و قالك خورتين و دمه يه سركيشن ددقدا يه و دمه نهج حفسي در كتبون بنابو الدن بون مثلا إكرام دلان إبراهيم قشلي جكوتانا كسبو جكوتانا نا ل قالك كسين دن أنا نافيوان ناي بيرامن قالك خورتين ويد دمي دي إدارة در قدير دبون كسين حفسي در كتبون بنابو الدن بون اسمت عتیش بو مثلا او جیات بو کدوره بو نزی پککی گله کسی محترم بیچملی بو حواله ما اوانا هاتن میتینگه جمعه گوتن لویران شهری دمی کامل ممل تونه بو گوتن یعنی هنج دکانن کامل هکل فرش خورا عوا بکن دین که چند خورد هنه کردن کرد پرورن خوادن شتکی بکن تبيرامه ما قلت ولا هي من زانن وحيد بشران يكبون چند خورتين كو حقوق ناس بون ودزاني بون قلت لهم كان مثلا برنامج دالي كاريا وبكن والي كاريا ما كرن ام تشا برنامج كوميدي تشيكن ما كوميدي كافاكر وين شارع علي حفتي السياده از بوم سروك وی کوملی اوی کوملی چو والله ناوی کوملی نه نای بیرامه یا سرگت دی kültür sevenler derneği ناوی آویران شهر اشتکی ویران شهر نظام چه kültür derneği ویران شهر نظام چه kültür derneği از بوم سروک وی و لور ایله خبات من آیا سیاسی اکتیوی دست بکر
لێ بەری وێژی هەفتەی دێژی مەسەلا ئەس دەماکە لە ئستەمبۆڵێ مام لە وراژی بخۆرتن لەبارە کەسێن بەرێ شۆڕژگەر بوون کەتبوون هەفتێ دەرکەتبوون تێکلیا من هەبوو یعنی مثلا خباتا سیاسی ده وەک ئاکتیڤ بڕێخستنی مەرە بتوانێت بە کۆمەڵە وێران شارێ هەفتێ سیادا من دەست بە خەباتا خۆی سیاسی کرد. پشتی وێ دوێ پەریۆدە پشتی هەفتێ سیا gelek ئاکتیڤیتە لە کوردستانی هەبوون. پشتی وێ لێ ڕۆهایە متینگێک پڕ مەزن چێبوو پۆلیسێکی یەکی خۆرتێکی سۆرەگی کوشت بوو ئەم چورە متینگی ئەوژی لە هەفتێ سیادا بوو دوێ متینگێدا تێبیرامێ ئەزرابووم جارا پێشی بە کوردی پەیویم لە وەر وێ چاڵێ تەفگەڕا پۆجیا نه دەرکەتبوون گروپ هین دناف دەدەقەدێ دەبوون لێ گروپ هەبوون ئەم بێژن مەیل هەبوون دناف دەدەقەدا ئانقەرێدا سلۆغانێن کوردارە ئازادی لە ڕای کوردارە ئازادی هاتاویتن پشتی وێ لە مێردینێ متینگەک چێبوو متینێک پڕ مەزن بوو لێ ئەس دوێ متینگە دەیستە ناوێ کۆمەڵامە چووم فواد ئۆنەن مەسەلا لێ ئەوێ هەبوو حتا شەن هەبوو کاواجی ئەرێ بوو کاواجی فواد ئۆنەر وڵا پەیوی ئەس دیسان وڵا ڕابووم کوردی پەیوی مشعیرێک جێگەرخوین خوێند ئەی گوندی و جۆتکار ڕابن بەسەی لە دەم هاتی ڕابن شتێکی وا من خوێند ژوێ دۆزی مەبوو من جەزاجی خوارد دەست ناهاتم گرتن لێ من ژوێ ئاخافتنە خۆم جەزاجی خوارد پشتی وێ ئەم پشتی وێ هێدێری بەر پشتی وێ کلیکلەشمە کۆماڵ بوو و ئینسانی هێدی لە ناو دەلاقەدێدا گروپ چیە بوون و تێکلیامێ بە هەڤالێن نێزی شوانڕە چێبوو و ئەس بووم ئەندامی پارتی ئەس بووم ئەندامی پارتیە هین پارتی ئاوا نەبوو بوو پارتی وەختی ناوێ یعنی کوردستانی چی پارتی بوو کی ناوێکی دبوو ji ber ku hevalekî me ça mohr dabû çêkirin ji Sûriye derbasî Kurdistanî bi pêre hat girtin me navê wê guheran dûre Kurdistan dewrimcî hat tiştekî navekî wiha bû ez sedî ser nizanim dûre me navê wê kir PKK Partiya Karkerên Kurdistan lê nav bi dizî bû lê piştî di heftê û niha de ya jî destpêka heftê û niha ya jî dawiya heftê û heşta PKK Apociya bi belavokekê îlan kirin ku wan jî partiyak bi navê PKK ava kirine lê ev jî bû sebeb ku em navê partiyê neîdî wek PKK wek kîp bikarbînin شخصي بلا من دياربكر ام سباكي راو ما ذكر حر درت جي PKK اما واب كينا وطن وانا يا از اندام partya me kîpê ê pêşînim û em bûn endamê herêmê yanî komîte heye komîta herêmê heye komîta merkezî heye polîtbüroye ez di endamê herêmê û herêma Rûhayê ez rehmetî Ehmed Qarlî hevalekî me şêxê û Eyûb Uzun Anaçû rehmetê ew jî destpêkê hevalê me bû endamê komîtê bû lê dûre ji me veqetiya bes me em van hestê hevalê din em endamên ê digotin endamê herêmê bölge komîtesî دوێ دەورێدا وا پڕ کورتان بێژن بێژن وەک PKK یان وەک کیپ پاشەی وە دەدەقەدا ئاواکرد دەدەقەدەیدا ڕۆڵەتە هەبوو و چ دووارێ کولتوریدەوە چ دەکرد پڕ کورت بکۆمی ئاناوی دەبێت دەرباسی دەرەبن پشتی ku di nav deleqedê de grup çê bûn me xwest deleqedê bi hawakî merkezî ava bikin hinek hevalên İzmîr deleqede li dinabêna me wan de hinek münaqeşe çêbûn dîskûsyon çêbûn me xwest ku em bi hevra deleqedek merkezî ava bikin tiştê me got û wan got me li hev nekir ew hevalana ji me dûr ketin ji xebata avakirina deleqeda merkezî dûr ketin Noma jî me rabû hevalên ku jê digotin şivancî em bêjin ekîpê me deleqedek merkezî ava kir û ez yek ji avakarê wê rêxistinê me di kongra pêşî de ez di dîwanê de me û ez endamê herêma Ruha û heta bi İskenderûnê
يعني هن هفال هبون ناف دلقادي ده نه اندام بارتي بون لهن كجي هبون اندام بارتي بون از يك جي اندام بارتي بون دناف دلقادي ده خبتيم ومرابو دلقادا او كمال خو د كمال مداجي لوران شعري ويدمي قال جروب بون هفال نيزيا بوجيا هبون هفال كاوا هبون هفال تيكو هبون ما بخبات اخو ما او كمال جدست وان درخست وما كر دا قدر نافي وقهران ما اوانا كسيم كو د كونغري او تصفيه بون كت كمال كدست ما وما نافي كمال قهران كر دا قدر دا قدر بقشتي تبرت شوبه چند بون تاني يكم كمالا كرديه كو مركزاوي لكردستانيه يعني اذا كردستان ولا شيء بونه از نشاش بن بلكي الفارقين بو بيشي لورين شعرجي يك جي اي بيشي بو جبل كمالا ما بري هبو سدي سد انا زانم يا چندمر يك جي كمالين هري مزن مثلا كمالا دا قدا فارقين سورگي ويران شعري وانا دا قدين مزن بون قالك بهيز بون وانا توی نبید کوارا جینانو درکت، تیرش درکت، نوا. راسته. دادگه درکت. هری. او پیشنگ بود یا پارتیه؟ پیشنگ بود. پیشنگ کوارا که ایلگال بود. هری. ما او دزی براد کرد. لدولمش دموکرات گنجلیک بناوی ترکی دادگه ده. او کوارا ما بود و اشکره درکت یعنی. تو حتی هفته اونها لودریت ناوی فعالیت جدید. پشتیوی أنا عمرت يقدر كيف ده يعني حتى إنه أول كردستان يشقى بريودا كما أم بيجن دورا سي 4 سالا بو أو بريودا كو بشتي أوا إخدار أجويتو أفدركتو ريخستناتن أوا كرون دا قدا أوا بونو لهر دري خواطر متينغ هبو داعش قدا هبو أسق در أوا بو لي وك ريخستن وك أو ريخستنا هري خورتو هري مزن دا قدا بو حتى معرف كانوا بيجوا جبال خباطة دا قدا خباطة بارتياما كاتبوا درجات دو دياش يعني أساس يا لوكوموتيفي ذكر يا بيشنجيا تفجر ذكر دا قدا بارتي وخباطة بارتي برسيات دا قدا دا ما بو بشتي حفتي ونها از سال 1979 مها دونزدا ده دركاتم ده بري از دركافم از كاتبهم تابو سجيله كاتبهم معمور بامتحان كاتبهم لي جبالك دمك بر اكتيف بو خباتك بروفيسيونالي حوجبو مد كوميتي بريار قلت كو يعني خبات اللي مربهم معمور بهم هر سر كاري خو خبات بياونا دبي مرب بروفيسيونالي بخبته هوالا جمله قلت دبي استفاء بكي وقالت در كيف دربه من رابو بشتي دهما خبات مج كاري خو استفاكر الويران شعري شطاب يمي استفاكر بأويكو أزبيتشاما اللبناني سببيكو أزبيتشاما اللبناني لو راه هوالا تمثيل جيتياتا يفكرانا قوتن چند قوتنيتي عربي جي هي دبي هوالا لو راه ما تمثيل بك هم كان بالسياسة ما تمثيل بك وهم جي انك بعربي بزارم تيار قرصي جي بوي نيتي من شكار استفاكر وزي دركتا ما درفا لي قالك بوير كتن سرهاف بروبلم ده هن بروبلم من اصلين دركتن او درنجي ما دوی نابینه ده از حوجه بود درکت آلمانیایی. از بیچه مال آلمانیایی لوی درجین خبات اون کمل ما یعوا بکرانه کملک ما هبود لوی دری کذکل سلی کذکل سلی هبود. کذکی تدرس بگه تگو من مکتب نخوندی. تگو لیاما تشتیک تو بحث ذکی. بیشتر هوا قاعده تجیگتی. و بخوش تی بیرامن. وقتا مثلا بیشتر زنادات شلوارک لیبو. راسته. ایلک بود و چاکت بود و شاقک سریع من باید حوالی من کندی چی باشن هنر بچوازن لی او تبزانتی بود که نورماش خواهم جانا تجوید جنوب مثلا خواندن او من يعني تو مثلا قالك مناقشين توريثات ودعوات مناقشات كده يا ما تقول حوالی من کندی چه اوقات استاذ من جد اسبك كذا من خواندني حزك راس بالكتب بيجم جبالك شرط شيء نبون بابي من شو دروا كت حفصي ولا الشامي ولا در مرا زاروختي مدى وقت شانس من شيء نبو كزار مكتبي اللي او حسرتها خواندني بمرامه
از چون قندرجتی از خلفه قندرجی مسئول زارم چه سرعت من یعنی لید دما دکان من نیزی مکتبی بو دما زیل دکت وی دم کردستان خندوان سبیه بونه پاشنی رو سبیه چرا خندوان بلاد بون وقتا من نوروزی داد من وقت از هر مالی مشخورا بردل که رش کریبو یا خاک سپی کریبو چنتا کریبو و کتاب من جهوالا دگرتن از راویا مال من او کنجی خلقت کر و اشتغل بیادیم از دلیم او زیز دبی من خود کر و از دکتم نفته لوا من خواست از نام محله چند جرا بگرم بلا ملت بزنم که اجی طلبان من حقاش خوندنی حز دکر ایجا جبر ویه که دستپی که از این زاروک بوم از جبر که از نکنم بچه‌م مکتبه از فعلی خوندن نویسندنی بوم و مپرد خوند یعنی مثلا همو کتابی سر کردال سر تاریخ کردال سر ادبیات کردال سر ادبیات ترکی من و بیداوی یعنی همو کلاسیکین چه جبر ویا که زانبونا من ام بیجن و دما تقال دک هفته و هذا لجور جلك طلبه يونيفرسيتي جلك بلنترو وهذا مش يجش هذا اليونيفرسيتي بون عند الدورة من أمر إنساني أو بون از هذا وقت بارانتيز مغني حتى هنا تقول إدي تبارك خدا از در کتم آلمانیایی از دورة 5 مهونیوا فلان از آلمانیا مام من آلمانیا از گرکش سر لهمو باجار برلین نتیده از لهمو باجار آلمانیا گریان من سمینر دا لسر دیروکا کردستانی لسر خبات عمل لسر خبات دقیقه وسایره من سمینر دان و الوی دریم دوی نابینه ده لورا جزاکی من دمتینگه که ده الوران شعری پیوی منیسا بکردی پیوی جزاکی دو خار هفالا تلفون کرم گوتن يعني تنكا وري ورقرتن يعني لور بمينه وحوجداريا هفالا جي لألمانيا بتاعي على دماغي بمينه از ألمانيا إمام ميلتجا كر لألمانيا بشتيكم لألمانيا يلتجا كر لألمانيا ودمي مرب 4 سالا 5 سالا 6 سالا دما يلتجا درنت كر از كتم حفسي وقتا باسبورت امجي قديا وزن كان وقر مجي نتيجة هفالي ور هاتن قوتن كو وها نابي ور السويد للسويد مرب نفسه 4 ما هذا مرب مساعدة خود دقري بشتي تا مساعدة خود قلت اوه چاقه باسپورت خود بگري مرب دي بروفيسيونال و اذا هفال كدر يبخواز مرب هر ويدر يبخبت بوينيتي ده سال 1908 دي بيجن ما تباغي دابو از هاتم سويد از هاتم ازو مكي دلابان احمد تجريس او جي تقابي وشغي وقت يابون او سعيد جوان وحسين يكي حسين اردم افانا جي تقابي وقت يابون تقابي دست ابون سرانو برنادا ما بارتيا ما بزوري او دست يوان درخصن هفال هاتم مراد خبيتي ازو احمد مكي احمد تجريس ام بهفرات سويت ام بري شنو بصالاي لو بصالاي از دورات حفتامام ام هاتن ستوكهولم مدر حال دست بافاكنا راديو كمنو احمد تجريس ستوكهولم كوملاك ما هبو كوملاك كاكاداكا از نشاش مناوي كاكاداكا بو سروك كوملي كيا يزول بو هوالي ما چای محمود باران علي چفتچی کسین اکتیف مظفر اوزون و گله کردین قونیایی الویدری حسن مزگین جی نجدت اردم او جی الویدری هوالي ما بو ام هاتن مدست نجدت گندم نجدت بور ما دست براديو ارمان جکر وشخو روزنامه آرمانجی درد کرد. ایجا کادرو زیاده بود. دور ده من دست به نویسکاری کرد. اساس بری که از رادیو تگو رادیو چند ساعت بود؟ رادیو ما هفته 2 جارا بود. از بیم 45 دقیقه. 45 دقیقه. کرمانجی بود یا کرمانجی زازاکی بود؟ کرمانجی. خوری کرمانجی. حتی دما که کمال آیدنجی
دوی رادیوی ده دنگی ویجی چند جارا خبر خوندنه هم بیشن کسی کرد تو وهبیه ما بیجی وهبی آیدن برای ودات برای ودات باش رادیو ده وچه ده مثلا بیشن و شاعر دانات کردن و اخبار خبر دادن وچه ما بهتر ما روزنامه ترکی تعقیب دکر و بویارین کردستان دیبون ترور دولت تشتین اوید بون خبات حوالا هن اکتیویتین حوالا کدبون ما او دنگو بحث بلا ذكر طب الجور شرطي وي دمي مر بفكره انا بحزاره قناه هذا وي وقتي انا وتوي الراديو قال لك اساق داري ذكر جرى بيشي بود باوركن السويد ما تشتكي وها سبيكر ما ومزيك ما داسر بيجن خباتن في دري ما بلا ذكر خباتن لاوروبا الولات دن ما بلا ذكر او باش بو يعني اكتيفيتاك باش بو وارمانجي جبركو امهاتن في دري كادو زياده بو ها بريكو ام اسبم المانيا جرى بيشي لألمانيا هوالا آرمان شان جمرة جواب أم ميزا باجاي بكن ويشاري مراد جوانجي هاتبو ألمانيا جرا بيشي ملور مقالك دا آرمانجي دا نويسان وشارا أم هاتن ويدري ديرك أم بون رادكسيونا آرمانجي پشتی دمکی پشتی نایبیدم چند مهم پیشنیار جمع بو مگوت که یعنی اف آرمانج به ترکی و به کردیه به ترکی دبی نبی ام ترکی راکن ام خوری بکن کردی و آخفتنا کوملیجی یعنی جوینین کوملی اویجی دبی ام ترکی قدخه بکن بری ما اف ترکی بو وما بريار قلت كو امي جنوها بيبا كونغري خو جويني خو كردي دشي بكردي بكن وارمانج اوي خوري بكردي ما رابو ارمانج كر خوري كردي وجويني كوماليجي بون بكردي ودوينا بيني ده مر كوفارك زاروكا جي درخست از باور دكم نابي هيفي بو هيفي دور دجي مثلا قالك خميشوك من تشيروك من هنا تشتين من سر زاروكا ودا ميز نو هاتون حافظه مدا قالك خميشوك تشمشتي وهاب جبر از لما كي حافظه پر خرط بو يكي خميشوك تشيروك تشقا درجي البام بوغوتا تابلت حافظه مدا دما من دور دا قالك تشنوي ساندن بيجن هنا مهن جوان تشيروك خو جواب دو دا نوي ساندن دوی برای کاملا جی آنتولوژیا چیروکن اما پاشه ولی سر بشه نویسکاری جی بله لی د آرمانج دسپیکه اف تکنیک و نهو عبارت بالبرهف مثلا او بری مثلا کمک بابو نقطه که بیرا من او مثلا چه یا ما چه آرمانج در خست بری حوالا الگور تیپا لغو الفبات ترکی دنویسان ما قلت البروبلم بود دسپیکا سالين حشتي ده دناوا كردا يكيتيا كلسر الف ب تنبو مثلا بكمكو مثلا بكمكو رشو زيلان وهن هوالدن ومناقشات شيبون فلان نتيجه برانيا كردان ما بريار قرت هوالين كومكار رويا آزادي نتيجه ما قلت امي الف با جلادت بدر خان هواري بكاربين ومرابو الف با ارمانجا جي وركر كمك ونقطه اجا تشابو كمك ونقطه دبي ام بكردي جي ام بيجن دكتوره تيبين كردي بنفسين تنبو وهي دبي كمبيوتر داتا جي تنبون ما رابو دكتوره مزن ما بدين قريب تقصيدا كمك كويه هو حسينك جروفر وك بروي وقالت بروي ما شركات اوي اي بي ام بو تشبو ما تميكر ما اني وما بويد نويسان ما حرف كردي داتشي كرن لا يجارنا او كمك تشاود باش بجينت بو بالطيبه تيجي هوالي محمد حكاري وعابد ديار بكري نويسكارين ما نويساندن كدوين ابني ذا اجي فري دختيلو بو مجي بسرعه دنويسان بدي مثلا لي هاري باش دنويسان بسرعه يك زيا وجي كدورات يك محمد مي حكاري ويجي عابد ديار بكري عابد دندار افانا بون يعني اكتب دنويسان ما تميت كي جا شغا او دشكي او سرق دشكيا دبي كمك باتا تشكرن مثلا بالاخهم بدني هجماري بيشي او همو كمكين
روزنامه آرمانجی من به دست خو ای او ای قلم چیکر نگش یعنی یکی که لسر روزنامه وانیا کردی لسر دیروکا روزنامه گریا کردی لکنونه که بکه اف مومنت کی پر عجیبه یعنی اولا گش به دستات چه بون حرف تو نبون به آرمانجی را ام بیشن خباتا می دیرک خباتا می آواکرنا فدراسیون جی ها فدراسیون جی راست داری یعنی چه هم هاتم وی داری درابین حوالی وردا حوالی ما حوالی کوکی و حوالی پسکی حوالی ریا آزادی ده و آلارزگاری آلارزگاری و اکسا حوالی نیزی یکتین اجتماعی کردستان ده خباتا کبو دخستن فدراسیون کی آوا بکن لی دست پیک بو پشتی ام هاتن وی داری بمرا حوالی گروه دیجی هاتن ام بیشن وی خبات گرتر بو جما کسی بشتاری وی خبات آوا کرنا فدراسیون دو کیا ایزول بو جریا آزادی حنفی جلپلی صالح اینجا بو اوی رزگاری محمد اوزن اشرف و قمش بو و اکسایشی عبدالرزاق فیلی وزیر کلتوری سلیمانی ومحمد صابر سفير الصيني الباكيني سفير العراقي راسته ويك دي كادري واندجي هبون يك انا لندني اوجي كونسول منافج بلا كريم محمد نظام تشو كي زارك متابع او افانا و د کوملک کردی سوری جی هبو دستی حوالین زاروکن جگر خونده بود اوجی بشتاری و خباتی دبون خبات گرتر بود و دوره فدراسیون هات آوا کرد پر زحمت بود جبر که مال سر سروکاتی لهف ندکر ما دخست بیشن بریاد دموکراتیک بدنگدانه چیه ببه لی هن حوالان اف قد قوتنا ليه قد قوتنا دو كونغرا يا كمين ده ما وقت براسي ما الهفكر كو كي خزنش بك او ساروك كونغرا بيشين تشيبو افاري خسري من كنا وان جماعت بشتار بون تشاوابو لغور حسابي وان نورمال ليستا يا ريا ازادي و يكيتين اجتماعي كردستان وهوالن زاروكن جگرخوين و رزقاري لهف كربو لسه صالح ببا سروك صالح إنجا لي تشاوابو بالرايا كي ليستا ما خزنش كر أشرف تنون أشرف وقمشي هبو رايا ليستا ما خزنش كر لسه في هوالين بطايبتي هوالين رزقاري ومحمد أوزن وشاري سروك وامبو رابو خافتنا كر قوت اویا داری راستیا تابلویا کردستانی سربیاش بیرنا که من گفت اگر محمد اگر چاقا معرف قانا تابلویا کردستانی بکه ام بیشن هون تابلویا کردستانی ده نه نقطه اکنجی یعنی ام دنگه خود نکن هونه دنگه خود بکن و حاصل کنگره ترک کرن کنگره چیه نبو هفدیتن ده مستوى پارتیه ده دست پیک کرد ما هفدو بروانی نتیجه کنگره پیشی بسروکاتیا كيا يزول وصالح إنجا حب سروكاتي ناقل حب سروكاتي بشتكي وادوم كر دورة ما لهفكر دماكي از بريودا كيجي بوم دمك كل بوم سروكي فدراسيون حتى داوية إدارة ودا دماكي از بوم سروكش ل فدراسيون بآت يعني بيجن تراديشنك ناني ناف كردين سويدي مثلا الفدراسيون التجاري مثلا تركي نبيست بگو من چقدر ماتم ویدری وقت پرنسیب کردیم ویدری ما گفت که دبی ام دانستندن خدا دجوین خدا ام به ترکی نپاییم. اویا بو عادتک بو ترادیشونک. و جبر که دناف فدراسیون ده کردین سوران هبون، کرمانج هبون، بهدینی هبون، ام بیشتر حوال ما هبون. ما زمان فدراسیون اتوماتیک ما كردي ما قلت يعني هر كس برا بالدفوك اخو باللهجه اخو ببيفه بكردي وبكردي يعني افيا ما قبول كر جبر ويا كيجي معرف قانون بجارا بيشي للدرفه ديروكا كردا ده جهر چار پرچين كردستاني
ji hemû lehçe û zarava di rêxistinekê de tên ba hev û bi Kurdî ji hev fêm dikin û bi Kurdî civînayê xwe çêdikin. Ev ya bû numuneyekê baş û li ser gelek rêxistinên dinî Ewropayê jî tesîrek mezin kir. û kulturek baş li pê xwe dîtina min ev bû sebeb ku îro Kurdên li Swêd ê Kurmanj li gor Kurdên din baştir Swêdî fêm dikin û soranên li vê derê jî baştir Kurmancî fêm dikin. Yani ara adetek mesela gerek dibêjin ekola Swêd û nizam çî û navê Swêd belabûyê ev yani Kurda biryar dayî ku bi Kurdî bipeyivin, bi Swêdî bi hevra nepeyivin, bi Tirkî nepeyivin, bi zimanekî de nepeyivin. Paşa em bêjin eger wan aliyetê nivîskariya te ya li Swêdê te bi Armancê dest pê kir. Cara pêşî te bi Tirkî nivîse em Kurmancî? Nivîsê minên destpêkê çam hatin heştê de nivîsê minî bi Tirkî jî heye lê dû re me çaxa Armanc me kir Kurdî serkêşê vê pêşniyarê ez û Murad Ciwan ê pir îsrar kirî ezim lê bi biryara min nedibû. Eger Murad nexwesta negota erê Armanc nedibû xurî Kurdî. Lê ê ku serkêşiya viya kiriye, ısrar kiriye, propaganda vê kirî ez bûm. û ji wê rojê virdayê min Armancê de ez him demakê bûm redaktorê wê û tim de redaksiyona wê de bû. Murat tim şef redaktör bûye. Min tim bi Kurdî nivîsandî. Yani Armancê de û di Berbangê de jî di kovara rêxistina kovara federasyonê de jî min demakê redaktoriya wê jî kirî û di redaksiyona wê de bûm jî. Min tim bi Kurdî nivîsandî. Ev biryara Armancê hemzam tabî kîjan berê derketiye piştî ku Armanc xwe bû Kurdî. Rojan û jî xwe bû Kurdî derket. Berban xwe bû Kurdî derdiket. Yeka Quqê bû ewan jî xwe dest bi Kurdî kirin. PKK berxwezan vê de dixist pê dejmar dixist. Xwe bû Kurdî bû. Evan tibê kişa tesîl kir federasyona tesîl wan kir yan ev çi bû yani? Bi baweriya min yani berê wî giş bi Tirkî bû. Tirkî û Kurdî bû. Tirkî Kurdî bi baweriya min tesîr û tesîra Armancê xurî bi Kurdîbûna wê li ser hemû rêxistinan û li ser hemû kovarê û rojnameyên Kurdî kiriye. Ama tu dibêje me lê Berbang berî Armancê bi Kurdî derketiye. Heştê û sê ejmarê ewl xwe bi Kurdî bûn. Dikare lê tesîrê yani ew jî me derxistî. Ez serî set ez ew wê nizanim ku Armanc me yê pêşî ki Eşref bû. Eşref Okumuş bû. Tirkî jî de gere de ew de tuney de. Na di Berbangê Tirkî qet. Mimkûn e ji marek du ji mar berê derketibe lê ev ya dîtina me bû. Yani dibe em kovarê xwe bi Kurdî derxin. Erê bi Tirkî nebe. Mesela ev ya ez kanim bêjim tesîra wê li ser azadiya welat jî heye. Mesela azadiya welat çaxa hevalê me li Tirkiye heştê pênc bû heştê û şeş û çend bû nizam çenda da piştî heştê axirê medya güneşî derxistin ev bû sebeb ku ew wan jî xwest tiştekî derxin. Mesela wê demê û me Armanc li vira wek rojname derdixist. Xurî bi Kurdî û kovarê din jî li Swêd mesela roja welat filan bi Kurdî derdike. Wan jî xwest tiştekî derxin. İnsanê wan ku li Tirkiye rojnameyeke mehî mehane ya jî hefteyî xurê bi Kurdî derxî tu nebû rabûn ji vê derê Mîrhemî Gît şandin Tirkiye Mîrhemî Gît çû demakê alîkariya wan kir bi alîkarî û xizmeta Mîrhemî Gît azadiya welat dest pê kir û îro belkî bi seda belkî ya jî bi hezara însan gihandî dikarim Kurdî. Yani ez dikarim bêjim di reqabetek jî di navêna rêxistina de hebû. Mer dixwest rêxistineke tiştek kir, mer jî tiştekî ji wê baştir bike. Rêxistinên wê demê em bêjin yê dewra em bêjin piştî heştê ku li vê derê ê Kurda li derveyê kekedekê yê partiyê dina kîjan hebûn ên Kurdistana Bakur? Komkar hebû. Komkariyan Riya Azadî rêxistinê wan hebû. Aquqê Koşkak hebû. A rizgarî nizanim komelek wan hebû ya me hebû
یا کاوای تو نبول ویدری هلا ولا کاوای جی دست به کده تشتکه بود لخصنا دوره چیکرن او جی هاتن کتن ناف فدراسیونی و یا پککی جی آره او شو پککی پاشه فدراسیون جی وکشی وکشی وانش که فدراسیون چیکرن یعنی دست به کده کامل چی بون هنه کتن بون اندام لدوره جی وکشی راست باشه بارن جا دولت نویسکاریه تا هری پر د آرمانجه دا ویان نویسکاری هم د آرمانجه دا سپیکر نویسکاری بجیم بیانه کردی بگم بله د آرمانجه دا سپیکر من وکی دیجی دی گلا کوواره دی دا جی نویسان مدبر بانگه دا نویسان دی آرمانجه دا نویسان دی دهن او کووارن فرال جوادی درخستی نودمه دا من نویسان دی و نویسی من هن اوی مثلا ریخستنین دن کووارن دی کووارن کو پککی در خستن الوی دریا انشتیک در خست لیکولین لیوی در کتیه د آزادیا ولات در کتیه د özgür politika beşe Kurdi mesela لور گلک پیکنینین من هیوی بو چوب در خستن پیکنینین من در کتیه و چیروکین من در کتن اوجی بسر اصرار و داخواز میرحمی گیت که خواست از دویه بنویسیم دور در کتیه بله باشه وک ام ببیجن نویسکاریت ام ببیجن ازان مثل تو پرد نویسی و د اینترنت داشت پرد نویسی بلوگاک تجی هیه لی وک برهم چند کتابی تا در کتن حتی نه یا از جارج نویساندنی حز دکم آره کتابتی جو کردی از پر حز دکم و حتی جمع به از نب ترکی ده پیوم و نجی ده نویسیم و کاری از دکم از جدی دکم از پر مروکی حساسم و افجی گلک جارا دخبات من سیاسی ده بتعبیتی ده آرمانجه ده بوی سبب هن مناقشه نخواهش بین او مثلا هم بیشن جمله خراب بس قبول ناکم دیم گرم مر بوگهاری نظام چه از کاری از دکبت خوازم او به جدی دگرم و پشتی که از آرمانجه وقتیم من بلوگک چکر بری بلوگه پیشی ده وانا درست وانا من اویا هندکو من وقت مشترک بود دین کووارا ده آرمانجه ده در کتبو آرمانجه بشک دوره ده özgür politika beşi اوی ده در کت پشتی گرتنا عبدالله و دماکه کرد وانکی تکلیوان به حواله پککیره باش بود مرد شداد میرحم من جبری در ناست کرد دوستیم بو اصرار کرد گوت هفته جاری بنویسین مجواره نویسان او کتاب او کتاب طبعا نوها جوه بهتر همه جمعین نوشاندنه از توب دکم آپک درخصیه دوره من او بده دو دلی خود آسوسان تمارو به ترکی yüreğinin gittiği yere git. İşteki var bu. Svedi vergaran nave Svedi got yer tatlıdır dey. Got dit yer tatlıdır dey. Svedi vergaran. Dilete. Bile dili xwe. Min ev Svedi vergaran. Ev Türkiye çapıyı. Ev ya doze çap kiriye. Weşan. Evet. Makale min en rexnegirî em pêkenîn ên ser edebiyat dîroka Kurdî pirin. Belkî me re bikane pêşeş cild kitêb. Lê şansî imkanî min û weşandina wan wek kitêb çê nebû. Ewana ba minin wek tekst ba minin. û ya herî dawî jî ev xemîşokên min antolojiya çîroka ez bawer dikim nizam dora sê stihebin çi min nivîsanî çend stihebin ew ya min par top kir û ew ê dîsa apekê 2008 du sal berê weşan yani ana sê berhemê min çapkirî du kitêbê min yek jî werger û ez blogek min heye خب بلوگ آتا منی بوده جان از دخوینم زنار وک خاطره دفتریه روز مرد نویسه نوا اره
از روز به روز دنویسم گلک هوال جانا پرس دکن دبیت تو چاوا پیرد دیگه مثلا هر روزه مقاله که بنویسینه یاد بیم والله مرد چاقش خلا چی بکی کار مرد کار بنویسینه از کم تلویزیون میزه دکم از استراحت ناکم از وقت اخوی والا کو از استراحت بکم حنکا بکم رونم تلویزیون تماشا بکم یا تشتکی بکم از ویا کندکم از 2 ساعت خو هر شف بکمانی دنا بينا نهو يانزدا فلان از دد مقاله که بنویسیم و افیا از باور دکم 4 سال قضیه يعني اف 4 سالن به استثناء نخوشی یا گران نتیده تحتیل جی تیده نخوشی بیت تبیز نخوشم از نخوشی ها بجی از بیاجی کردم از نخوشم از دنویسیم از وقت بر پرسیاریا که وقت بر پرسیاریا که گرتی سر خو از خو مجبور حس دکم که ببیجم که از ایشم نخوشم یاجی میوانه کی منی پر مهم هي از نكانم حتى از یک جان از میوانه دبیج مزور رابن دبیک از نویس اخو بنویسینم یعنی ام دارم ونن تاني دوی اوید از چون امنی کردستان ده اف 5 هفته من گوت از نانویسینم ل پشتی از وگریا ده حافظه مدا دبنی بیجینگا ترکیه مدا چما جهاد بیرامن از وانا بنویسینم از من هذا سبيكري از وانا بنویسم 31 سال تونه چه کردستان نه؟ آره. هفته اونه 2031 سال. اگر کردستان سوریه مرو حساب نکرد چه وقت لبنان و فلان. آره. سنار وقتا تو دست پیکر تگوزی هرم. آره. یعنی همه چه جامو تو چه پا او تو چو. آره. یا از یک جوان از یک جوان که صابم که از پر کرجیلی متخواست از ولایت خوب بینم بشه و روز خیال من دابو تملكت خونامه از باورتم که میسانن که حوقا او حسرت ولایت و حسرت ولایت دکشان که هر ولایت خوب بینه و 31 سال جی جیانه که از آتم ویدری از 29 سالی بو از چاقات چوم از 6 سالی ایجار از نه بوم مالی ور و از نجی ایوه دریمه یعنی اویا من چا پشتی که چوم من باشتر فرق کرد مثلا وی دری از انتگرار نبومه از نبوم سویدی از حواله که منی سویدی تونهی چا از پر هرم درورم کیف بکم از اره قالبه من وری لی هسته من هشی من لکردستانی بو از ورجیم از بوی حسرتی من باور نذکر که مثلا از خود بگینوی داری من تم تو چو بر امبیجن تو چو استانبول برای استانبول چو تو جارا پیشی تو چو استانبول زنار وقتا کن بیجن تو تیکه بندش قد هي جانا از ورم گرتن نیم گرتن جبر هن بویرا لسر من جزای محبته مهری زمان بونا جزای محبته جی 30 سال بو پشتی 30 سال جزای مهری زمان بو مروری زمان ها مهری زمان بو اللي ابو قاطع او براي منه ابو قاطع كتن دعوه من او كاج مرا شامن اذا امكانه منه وغريتشي وإيصال از وغريام سه روزه پیشی خونت کت شعبیمه یعنی از چاوا وگرم یعنی ترس و هیجان من زانی براستی او تیج کامپیوتر در خستنه در نخستنه از بیم گرتن نه گرتن او چاوا او تیجی پر هنده کبو لی پشتی ام بارافری سار بونو و ام نیزی ترکیه بونو حتی سر ترکیه نزانم وکو او ترس و اوک مرا نما یعنی بهتر هیجانا که از ولاتی خوب ببینم از حوالا ببینم او بهتر بود استانبول داکتم از فکریم که ازم 2000 بو خانم بو قالوا ام كيجا خو بدم بيش يعني خانمي بدم بيش يا ابو عيب زين اشترى انه هم شي بدم بيش از كاتم بيش مشون او اخو باسبورت اخو دا بوليس لي مذكر بلكي دقائق وني فكت سنه بده رخص اوي دوي نابني ده قد هيجان وترسك بمره تنبو تاني تشتكي بر بحذر انسان
هەیە تشتێک ئەس نوێ دبینێم چاغا توش بالا فرخانە ستۆکۆلمێ تو هەر یا ستەمبولێ تو وەک ji gundekî her bajarekî pir mezin bêjin meriv şaş dimîne û netîce çaxa ew muhr lêket berî muhr lêkevê telefona min tim zirizir rawê derbas bû derbas nebû derbas bû derbas nebû welhasil bi lêxistina muhrê re telefon destê min de bû ez digirim ew lê dixin ez digirim ew lê dixin min got derbas bûm erê temam ez derketim من نزاني من وصاد زاني وك هفالك بأبوقاتك يرى أول درفة به لشرز ذكرتم درفة سبريزة هاري مزن مدي ما مستانو جان بقامراي من أو ناسكر لهمبر البندمية من زاني بالإسطنبولي من تخمين أذكر أوي والبيرجيمه لي ما مستهات من دي ده بانسا كسي دجي يرجي مكرم وهفالو دوستو ورا شعريه ماجي بيستون او جهاتهم بيرجيمو صحنه كي بر هيجان بو من دو رسمي وشاندن فيسبوك يده صحنه كي بر خوش بو من باور نذكر كو اس وي صحنه ببينم تشتي لور هري خريب هر كس ايتي من دبينه ماش دكي دبيت از ناس كرم از كسي ناس ناكم جا مرد دبي متو ناس نكر انسان عاجز دبن دخيل دبيت چاو از ناس نكرم براستي هن سيما هن هندك تنگو هرتن مرد ناس تكي هن سيما هن فراتن گهرتن سي ويك سال هنك جي 11 سالي بن انا بن 55 سالي مرد قد ناس ناكي اوج الكردستان يجي جمرا بو بروبلم مثلا قال لك اول درافين تيم بامي ماش دكن نابت بخيراتي دبيت از ناس كله دون تناس ناكم ولا يعني ويران شارع كنت سيو يكسر بري الويلا يشتو تهيلا وانها تشي فرق من ويران شعر يا ويران شعر او ويران شعر جارا ميشتبو جي اثر نما نا جبندها او باجاج كوكتا هاتي غارتن همو روجا امچون روجا سبي زو من زاروك وانقشت خو دهيشت ساعات حفت نيفا مخجوان فدزي ازراون چون چارشي ذكرت من چارشي ام قلت ازيل باجير بقارم كاس كي ناس دكم كدري ناس دكم كي ناس دكم باور بك از حتى ساعات دورا نها لباجير قريام من كاس ناس كير نكسي قو مرحبا نكسي جمرا قو مرحبا از ناس نكرم جبركو دكانا من البيخو يشتبو اتشوما دكان توني فرنام بيخو يشتبو حمام قحوه بيخو يشتبو دريم بيخو كوچام بيخو يشتبو وانا قشاتني قهرتن هلشاندني قهرتني خديوي بري مريه زاروكي ويتلي از ناس ناكم نتيجه بشتي ساعات النهاس تشوم جعلا قرش داغي لور مذكر قال جنديا ما جدمن كولارا قرش داغي شافي السري هيا كي توربات كال بروانو كايد فروش سمعت ما يمام تشوم نقول السلام عليكم عليكم السلام مريم منن عليه از قال كاجي بابي وان كالي وان ناستكم نقول كلامك حجي اشترى كال لازم اشتراكوا حجي عليه جبالك الرياض منهم هنا كاج متقول حجي هنا كتقول ما مستا قلنا ولا جملك كان لازم راخذكم مثلا في كاي وهر كسي خداي بر چند توركا كنت فيها نمونيه يعني شاوت كاشتر لازم امي اشترى بين مقول تشكي قوس تشوفي مش كيجا بريش فلان برين لا كيف لا فلان كسم او ناسكر مذكر قلتكي مقواجي تشوفي من لا فلان كسم مذكر جامير از ناس نكرم يعني قلنا دامه كاخو لها فخست دو حبيت له دريبون ناس كرن شام لا غاز وهابم لا بوبي خامومه از ناس كرم وهاتن از ماش كرم قوتن قصري مزمك اف تناس ناك ام شون قحوي ايدي ملات خبر دا هاف قوتن ناس ملات از ناس كرم هاتن المكون بون ودورا از بسایوانی دی نوا باجر گریم لیویران شعرا من به خویشتی وقت فیزیکی نمایه الشاندنه تشتینو لیکرنه و باجرجی بپرانی بوی باجرکی گندی مثلا بلکی هفته هشته سری هفته هشته ویت میزد که گوش
چفیه شن و بله چفیه رنگ رنگیه و اخبانیه بون رشه بون سوربلکه بون سپیه بون مرکزیته بون و گش بون تشتکی شیغه سر پیرک و پیا یک رنگ شلوار موتورسیکلت عربه و بهتر گندی پرکتن باجاره بله لویران شعری ام بیجن کسین سورگی هبون و جهری ما مردین دیرکی هبون لانه تاقه که شرنقه بوی گلک قزین دنج عالی مردین دیاربکرش درین دنجی گنده وارا بونه کتن باجر و به توایجی گندی ایدی خوازن تکم باجره مثلا پس خودی ناکن دوار خودی ناکن دبن برا زارو که ما بخوینن تد کم باجره جبروی یکیجی باجار بهتر بوی باجاره کی گنده لگور از گرک باجارن کردستانی گریم حتی وانه بازی دیجی حتی تو چوب ده مثلا جو وقت ما جندک مایه از چون بازی ده چون بازی ده چون سرگور احمدی خانه چون وان در ناگریم چون قصر حساق پاشا چون وقت ماره چون وانه چون تطوانه چون بکلیسه حسن کیف مردینه میلیات نسبینه دیاربکر روحای ازوان درنا گریم جاری کردستان و باجار پرمزم بوی باجاروانی پیشکتی گندکین بونه گره گندی کتن باجارا جیان دولمن بویه انسان دولمن بونه ستاندارت جیان بلند بویه راست فقیری جی هایی کتیه لی کسی فقیر بونه نه باجاریان که من پیخوشتنه او گندیان که مقدور ترور دولتینه کتن باجارا بشک جوان ام بیجن فقیر مانه زاروکی وان کتن کچا پارسیه دکن کار آوه دفروشن بسمارا دفروشن نظام چه دکن اون لی باجار به توایی مزم بونه و گندیجی باجارا ترک دکن دبین گرک ام بخونن زاروکی ما بخونن ایدی پس خودی ناکن من بخو کردستان دالی جیانا سوسیال ده پرپشکتی دید انسان دولمند بونه لی تشتی که هری مرف لکردستان خمگین دکی و دیشینه زمانه زمان کردی بوی زمان توریستا بوی زمان دویم یعنی تو آنجا وقت توریسته کی داما تو جیکی بپرسی کردی برسیواته داده انسان دزانین هین او جی نقد یعنی لی هرگی داد که او زاروکا کردی کیم دبه مثلا کسی من کردستان هری اکتیف هری سیاسی هری کردچیجی تو میزه دکه جبو کردی جبو زمان کردی خباتی دکه مشاد دکه کتی حفظه لیدانه دخو لی مدی بزاروک خورا ترکیت بیوه به حوال خورا ترکیت بیوه باشه تو دوی گرا خدا گرا خویا لکردستانه ام باشه ترکیه نبیجن ام بیجن گرانی تو کردی داخل فیام ترکی یا از وزارو که من جاری چاقا مرف لکردستانه به کردی دی پیوه هر کس قدری مرف دگره پر قدر دن مرف از بخور سرانسری کردستانی حتی استانبول جی تو جاری بترکی نپیوه چون کدره مثلا مدیاته لمردینه اصرار بزانتی اسکتم گالک دکانا مج هر کسی را بکردی پیم هر کسی برسی وام بکردی دا پشتی بکردی دان گالک کیف خوش دبن کردی ما پاکج کیف آوانته و هلا چاوا دبینن که مرفش دروته و مرف زاروکی خراب خانم خورا بکردی پیوه قدر مرف زیادت دبن مثلا گالک چند جیا دیاربکر تلا کاروان سرای مردینه چنجیا پشتی که بغارسونا را باورد کردیت پیویم جمرا فیکی و شیرانی آنیم پره نگرتن گوتن جبر که کردیت پیوین بشفیر را با اتوبود چا چومانه لبکلیسی لهر داره لی اما کرد اونور انسان اونور به هفراب کردی ناپیوین زمان دایی که ایدی نکردی زمان دایی که ترکیه زمان دیم کرد ایرو هین دزانن لی 20 ساله ده 30 ساله ده اف جیلی نه را دبن اف زاروک نه را دبن اوی بکردی نزانه بن اوی بزاروک خورا بکردی نپیون و بباوری من هیویا دولت جی اوی جبو وی درج دکه دبی ام 30 ساله ده جی اما البخو بدن تمام البخو بدن
كرد أوي آسمنا ببن أو مسألة وشغل كذا خطأ كده. ليه كرد بكار بحقك أما بالوردة 12 سال يعني دفعنا دمك الناس ده كرد استاتيا كي ما في كي حقوقي بدس نخن إشي ما بر زحمته. ها تشتكي هي قالوا كردي وقت زمان بقى آسمنا ببجي كل ده بجد دوزاخ ولا تأخذ بردن. نا. لفاسي نموني في هي للجزائر هي للتونسي هي أم بيجن أما هيفيا دولتي أبي. اللي تشتي مريف لكردستان بنا مريف دكشيني يك لهر دري على تركا على برمزن. تداري كيف كيجا باجاري على ب 5 متر قاري 200 متر بلكي 300 متر قاري بلند. هر حسني على تلك جود آلبي بكر كيف كيجا باجاري آل تركا لديار بكري بالشو روز أو جتن شر مرمش جهادك تنقع راكبي بالرو بالشاف أري تتروريزا ديك و فقيريا أو زاروكين اسمانا دفروشن آبی دفروشن نظام بویاقی دکن در سر گورستانی تونکار سر گورا باوی خو تنار حد دکن او فقیری پر هیه و کردی يعني انسان بكردي دوره مدى مش دولتي برت ترسيان خلق جي ترسيان نها او ترس افيات تشتكي بر عجيبه مثلا تدري از هر درجه قريام او جنديين لا تاين دكارا جنديجي بنش قرشي خد البوليس ود عسكر هذا يعني او خوفا بري المهابو يجي او حرمته النازكيه لهمبر وان هبو يرو تنيه دو وانجي شي لاخو دي نورمال هذا جهرتيه مثلا عم تشوم بازي دي امسكن عندن ازو خانم اخو ودو هفال بون ودنگش اويدش دنگش شوان بلنجي ليدكات عسكر هاتن كنترول كرن متقول أبي بقرة هفالي ما نقرت قاسيت أبي ليكات حتى كنترول وتشوف يعني اللي قال جين دجي دور مشان ديار بكري دجي بكردي ليه خصن يعني إنسان جي بوليسا جي عسكرة وكبري ناترسن مثلا قال شون جند أبي وان هبون إيه جردوانا إيه كوريجيا مدي مثلا خلق حنكي وبيدكن هناك دبيجن أفانا قال لك يوان جبو برا إنسان بكار نظام تيجي جبوك برا بقري هناك دبي جبوك خلق ظلم الوان نكه يعني دبيجن هر قوريجي كيلو بنو قوريجي نكو براستي بنو مروي دولته يعني شو أبوي بكشي أبوي معمولك أو جي مع شكي خويش خلا مع شكي دكه تشتكي دجي أزفين أبني دبيجن من بالا مكشان تولرانسا الهمبر فكر سياسي زيادة بويه مثلا إنسان فكري وان جدا دناف كردادا يان دناف كردادا مثلا AKP بارتي دني هفالين PKK'ن هفالين جروبين دنن ديندارن أفنا مثلا رحاد هاتن دور مرود نشتن جهمو جروبان جناس مروي مهشم دهاتن مثلا ميزات كم بهفرا وقت براد بيفين صحبة دكن سبب في يعني إنسان الجور بري بيتر تحمل هم دكن بهفرا تجارتي دكن مثلا بر نورمال أنا يكي بر ديندار يكي AKP ويكي أم بيجنيزي PKK ياجي هوالا كده بهفرا تجارتي بكن مرويات كانوا ببين يعني زنا ما تنداويا برنامج خوي از گلک سپاس کم تو باشتاری به برنامه بو براستی بری کوز برنامه بگرم تو هری پرش کیشان استرانی هرسکی یان جی استرانه کو تو بخوازی ناب ندیجی تو کاری استران از جاری جدنگ محمد شیخو پر حز دکم هری هم استرانه کی جمرا لیخن کی جا استرانی وجه حز دکم باشه بری تماشاوان ایجا لبی داره ام هر پیبینه خویا به کاک زناری خامور ما تنداویا پیبینه حتی برنامه کردن ام گداریا سترانک و کاغذنا دخواست کردی گداریا و بکن تا حتی برنامه کردن بمینن دخیل و خوشیه گواز
دياب من أبشر وكو همياك قرت من جكت بنسياجياك قلت من جكت جدوك زياك همي آذارا هون من الشاركين همي آذارا هون من الشاركين ضابك مشيني ضابك مشيني بو مهم يا